Vainglory Pak. Ini di Android kalian ada. Ini first impression saya ya. Ini baru download kemarin malam ini. Coba katanya ini game MOBA yang beda sob, daripada game MOBA yang lain. Ini MOBA-nya jadi kayak Warcraft yang kayak Warcraft gitu, kayak Dota, Warcraft gitu. Oke. Ini saya baru masuk, kita oke aja. Dapat apa ini? Wow, congratulations, Taka Deadly Ninja has been added to your hero roster. Let's go see what he can do. Oke, kita lihat apa yang dia bisa lakukan. Taka. Nah, ini belum setting keyboardnya juga ini. Teman-teman kayaknya sudah banyak yang main ini, saya ketinggalan. Kita tes ini gamenya bagus apa enggak. Saya rasa semua game itu bagus, cuman tinggal yang main aja. Kalau yang main cupu kayak saya ini jadi kurang bagus. Vainglory added to your button. Use your right hand tap. Okay. Oke. Oh, nice. Ini semuanya bisa digerakin. Saya pakai ini sebenarnya. Oh, oke. Bentar, saya setting keyboard dulu. Terus ini 1, ini 2, ini ulti 3, ini apa ya? Ini. Oh, bentar. Oh, salah saya. Ini H, ini W, ini G. Oke, nice. Kita save. H. Mantap jiwa. Sakit Pak. Ability allow him to avoid damage if you. Apa itu? Waduh, remember hero different special ability can help. Oh iya iya ya. Ini hitnya yang apa sih? Oh mantap, baru pertama. Belum tahu ini busuk-busuknya saya main kayak gimana. Klik kanan apa klik kiri? Ini semuanya kayak yang di PC gitu sob. Enak ini kendaliannya. Oke, nice lah. Kok nggak gerak gamenya? Habis. Oh, komputer saya lemot. Apa ini? Saya suka yang di tengah-tengah. Kita sini. You get Vainglory battle image used by staff in market. Oh, ini buat beli staff di market. Oke. Ini. Ya. Loh, nggak mau Pak. Ini aja Pak. Nah, terus buka lagi kan? Oke. Oh, you got ice. Congratulations. Ice is premium currently that you can spin on variety of special item. Oh, berarti yang gold yang ice ini untuk special item. Oke.
crafting. Cupu kok, saya cupu. Your hero begins every match with some gold. You should spend Spend the on excess item gold strike buying in items your to hero. Oke. Tap open shop weapon blade. Buy. Oke. now follow the arrows to reach the enemy team. Ya baiklah. There? Are you sure? Larinya lucu pak. Health bars, and enemies have red health bars. Ini ngehitnya kanan apa kiri? An enemy hero approaches. Use all of your abilities to take her down. Hurry! I gotta Oh. get back to the other sprawl. Oke, nice. Kok skillnya kayak nggak berasa gitu ya? Destroy this enemy turret to progress, but be Oh. careful. If it starts shooting Skill you, 2-nya apa itu? back out of range and wait for it to find another target before attacking again. Oke. Can't Ini you shoot something? satu arah aja. Maksudnya cuman kalau Dota lain-lain kan ada kayak tiga arah gitu kan. Kalau ini cuman ada ini. Lari-lari. Oke, nice. Ya masih awal ini sob. Nanti kalau sudah ketemu yang jago-jago ya saya jadi inti ini. Jadi guyon ini. Oke. Oke, nice. Oh. Kita bantai itu. Boom. Melek ya. Dan ini RAM 8 GB melek gini. Kalau yang RAM-nya kecil malah gimana ini? Ini apa ini? Oh, nggak bisa dipencet. Aduh. Melek pak. Oh. Can't you shoot something? Oh, saya mau cicil ini. Oh, aja. Oke. Tas skill. Mantap jiwa. You know, shooting is some thirsty work. Oke. Enak juga sih ini. Cocok lah buat yang suka main MOBA. Kalau Mobile Legend kan kalau saya rasa itu Wait, let me kalau yang kurang biasa main itu di PC agak kesulitan dengan kayak saya gini nih cupu kan main Mobile Legend kayak kesusahan gitu, kayak apa gerak-gerakinya agak susah gitu sob. Kalau ini kan cuman pakai mouse aja, semuanya pakai mouse ya, ada beberapa sih tinggal hotkey gitu, cuman gampang sih. Ini kenapa komputer saya lemot sekali nih, nge-lag. Padahal cuma buka ini sama OBS. Gila. Dapat lagi. Mantap. Koneksinya kah yang lemot atau apa? Oh, apa ini? Common card are need for crafting. All hero skin are discovered the most frequently. Common card crafting. Oh, ada craftingnya kah? Skinnya nge-craft sendiri gitu. Keren sekali. Oh, apa bener kayak gitu ya? Ya. Apa ini? Oh, ini sebelah kanan atas ini.
sudah mulai sob. You will learn to Jos use ini sob. friendly minion creatures to safely approach, then destroy enemy turrets. These are friendly minions. They will Arminian, they will always stopping when they run into forward, only stop when they aduh. Arminian clear path to enemy turret. Oke. Apa skillnya ini? Kita coba. Great work. You cleared out all the enemy minions. Mengeluarkan semburan hebat. Kita sembur itu. Kena ternyata. Bisa di skill. Turret is targeting you. Oh, kabur. Target heroes. There are no minions around, or if you attack a nearby, another wave of allied minions have arrived. Fight your way forward to the turret. Oke. Kayaknya ini hampir-hampir sama kayak MOBA-MOBA yang lain deh, apa dasar-dasarnya gitu. Boom, kabum. Mantap. Hah? Sudah selesai. Cepat sekali. Masih permulaan ini. Nanti belakang-belakang biasanya mengenaskan. Sudah saya continue bos. Oren buka. Oke. Tengah. Oh, apa ini? Rare card only usable for specific hero are required craft in most value skin. Oke. Oh, dapat skin ini kayaknya. Oh, ini kan saya punya tadi yang naga itu kan. Ya terus ya langsung ke sini. Offering video. Ada ceritanya ini kayaknya. Oh iya kan. Team bases are located on the left and right sides of the map. Each team's base is home to the team's Vein Crystal and Sanctuary, as well as several turrets. You'll begin each match in your Sanctuary. Here you can shop, regenerate health and energy, and be protected from damage. You can always return to the Sanctuary by tapping the Teleport Home button in the bottom right corner of the screen. Itu The lane teleport is a ya. long stony path along the top of the map that connects these bases. Each team has also constructed turrets in the lane to protect heroes and minions traveling along it. During each match, your goal is to push down this lane with an army of minions. Take down enemy turrets until you reach the enemy Ya base. sama kayak Then mobil destroy the yang lain enemy sih. Vein Crystal Misi to kita win. ngancurin turret musuh. Ngelek sekali ini. Apa? PC saya nggak tahu ini koneksinya apa? Spek PC-nya yang kurang. Bot match, oke. Kita bot. Kita pakai apa ini? Jungler aja. Ini offensive, team utility, mobility. Ini kayaknya ini cocok ini kayaknya buat apa? Single. Ini kayaknya model-model yang bisa sendirian, bisa bertarung sendiri nih kayaknya. Skill assassin. Ada tipe-tipenya juga ini, sama kayak MOBA yang lain. Ada carry, ada hero support, hero pembunuhan, hero tank buat tank gitu, TP, tahan badan loh.
do quest no level fast online for detail. Oh, bentar. Saya rasa untuk apa ini first impression saya sampai di sini dulu, soalnya ini saya mau lihat hasil kualitasnya kayak gimana juga. Habis ini kita lanjut lagi. Oke sob, thank you for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya sob. Akhir kata, see you sob.